ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Destinasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, agpakada ko ma. Nay, sa dino ka di ti papa naman ako. Napagnumuan mi kanid ekstra gayam ko. Mapan kami makigarden kani Uncle Elipio ije barangay da. Sa bagay, nalawat ti garden na ijay sityo tambak ako nada. Unanang, ket kunana, anasaysayaat ka no, ada kami latan ti mangsukay. Tapno dinan ipaabang iti daduma. Un ang arudan ako, tanay, umir-irot meten ti pagbiagan dito'y ili tayo. Agkudidit met aminen ang maimula. Ultimo saba, matungruda meten. Wan nga rod nanang, isu amapan kami man ije lugar da Uncle. Barang mayato ti panagmula mi ijay, kat adamot basit mabingay mi. Alawon anak ko, ang magan-anad kayo ijay nang runa ka dayo ka ijay. Unanang, di ka agdanag. Talagang agan anada. Agtugaw taman kay di pisirok ti puon ti kayong ligaya. Ay, labanog ako na magmag na. Wan nga rod. Ay, inagdawlat na nakastoy ti trabaho ta. Anong santan Saan datamot ngamin palubusan dagiti dadakkel ta amapan ijay syudad. Wan nga rod. Anya ngamin ti trabahoon ta ijay. Saan tamot anakalpas iti panagadal ta. Sa bagay, husto ka ligaya. Iso nga anong santan ti agisursur iti lako ta. Wan Selina, sana bale. Tadamot lata ti maalala ta iti panaglako ta. Saan ta amasiro kadarumwar ta. Kasano insan? Matuloy taga din dun malam. Wen kumainsan. Ngam anya? Awan pa nga rin tayo bulbulo da ka kwarta. Alangan mo't ang mapanak ijay nga awan pulos kwartak. Nawaya pa'y matkid di. Alauna pa'y tirubwat ti biyahe. Wan mo't kit di insan. Hangam no awan ti mabulod mo. Siyak pa'y lang ti makamu iti playtime. Dumawat tanto ka ni Uncle Alipio no maibusan ta ito kwarta. Pasanungay, no saan mo't amang tag. Naanos kan man nakaawat ni Uncle Alipio. Isu adi ka madanagan. Umay ita dagiti ka anak ka nga gapoy di barangay Banaw bakit? Naimbagman ta na alokoy mo ida, lakay. Wen nga rod. Isudat inayabak, gaputam mo kakabalan diti trabaho iti garden. Wen isu umutla ang ama ng dan ka iti sa balay. O di dagiti langan kakaanakan talatan. Isupay ti maitulong tamot kadakwada. Masyanak nga rod kadakwada, tanag sa saruno ti pan nakabangkrap da iti garden da. Sayang ti puunan ken bannog da. Wen nga rod bakit? Sapay naggaget dagi jay akakanakak. Ay, barang mayat to ti panagmula da ditoy. Kat adamot mabingay da. Tapno saan da ang mapaay. Rumara ko nanang. Ay, wan anak, agan-anad ka Wan nanang. Mapan ko pa'y dagasan ni ligaya ijay balayda. Ay, wan anya ka di ti mapanyo ilako ita. Mapan kami man agisursur iti badbado. Ay, wan anak ko. Mala, agan-anos ka anak ko. Sumaya at tumatlaang ti panagbiag ta. Anya pa'y ngay nanang. No di aganos Di nakmot ngamin palubusan nga umadayo. Apay, no umadayo ka, sigurado ka day amayat ti matumpo nga matrabaho, anak ko. Day talang agpayso Ay, wan, anak ko. Iso, sapay ko matamawatan at. Ken maysa, no umadayo ka nga main, as inuntungay ti kadwam. Saan mo't nga idaw-dawat iti apaw, agam no agsakit ka ngay, asino nga iti mga sikasukin ka? Wan matkit di nanang. Wan, anak ko, iso nga agan-anos ta ditoy. Agbiag tamat ditoy, basta amuta ti agsalukan.
Agyaman na, gaputa imay kayo, Leo, Dexter. Una, Uncle. Gaputa talagang agparigat ijay ayan may. Amin ang maimula. Ay, narigat nga agbyag. Gapo siguro iti panagbaliw ti panawan barok. Iso padasen tayo man dito yung lugar may, barang mayat. Un nga rod, Uncle. Katagyaman kami, Tay nayaban na kami. Sayang amin ti bakante agarden barok. Kanamok ngamin na nagagit kayo. Iso ada kayon tinayabak. Un nga rod, Uncle. Talaga ngamin nga agbirbiro kami kan Dexter iti pagtrabahuan. Saan kayo madanagan? Nagagat kami nga agtrabaho. Amok day ta. Gaputa na damdamag kung ti kinagagit yaw. Talaga gumagardin kayo mo iti lugar yaw. Talaga gaya man ang lawat ti dagan yang kalalipian niya. Iso nga rod nga inayaban na ta. Ba nagkapagyamanak launay. Gaputawanan ti amok asar ka na trabaho. Anya kumapay ngamin ti sir ka madaduma at trabaho. Tay kumasan taon na mabanog mo't Opisina ti kunam. Kuma. Oo. Nangatuunay det arapap mo. Katno kasla di mo amo nga isurat tinagan mo. Ay sus. Amok mo't Uray kaskasan no. Nagadalak mo. Grade 4 sa amot tinagpatinggak. Inabak ka pa nga rod tag grade 5 back. O di nasuswerte ka. Kasanumat nga min. Deta agberbero kiti bayabas ijay bantay kan agtiliw iti bilit ti araramidem iti. Uray si kamot iti. Kurang tayo ngamin iti panunot iti. Ang at least, in-enjoy ko ti kinaubing ka. Sa bagay mo't kidi Idinto tasya ka. Impasnak mo ti panagadal mo. Ang nagpada talat tamot adi nakalpas. Ala, agdalos takid din. Tapnosan amala daw ti panagmula ta. Nene, apay nagsardang ka magna, Selina. Kasla mabain na kamapan ija ayan da Uncle Alipio. Na, taapay mo't Selina. Kasla adu nga minan ti trabahador na. Di mayatap no adu mo ti gumatang kadagiti lakot ha. Kasla nga rod mabain na kamapan ija. Ay na, intakit din. Sige man langan. Barang magatang amin dagiti lakot ha. Umay kami man, Tata Alipio. Ay ketuen Anya tila ko yu ita. Merienda, Tata. Anya ngay merienda. Ada kamote kyo, banana kyo, pancake, kan puto. Sika ngay silina. Anya matilakom. Kwa tata, binatog kan pansit. Ay na. Agkakaimas dagiti lako yu Angam nay. Apay ngay adi ka matagtagari silina. Awan, tata. Maawatan nyo kumanday ti kadwak, Tata. Talaga ama nagbabain ngamin. Alang arawd. Gatangak amin dagita lako yu merienda. Tay pameriendak man kadagiti trabahador kaw. Ay, uwan Tata. Wain balasang kaw. Tapno at adda gumaget dang agtrabaho. Uwan, Tata. Sigurado day ta. Idisok nga rodon dito'y Tata. Ket agyaman kami gaputa kanayon kayo agumatang itilako mi. Talaga akasta, babalasang. Agtitinulong tayo, tapno agbiag tayo amin. Agyaman kami, tata. Alang arod, agpatuloy kami. Makitam si Lina, dinagatang amin alakot Naimbag nga rod. Tanalabid ka, ligaya. Sikang tumat ngamin, agbain-bain ka pa'y laeng. Amumot asigod akastak, Selena. Iso adi ka kumamaum-uma Kasano nga rod ang makalako ka no kastam. Hangam sa bagay, napintas ka. Isuday tanti asset mo. Si kamot ligaya. Anya napintas. Kat nung imisitak, gaputa nagkainaranag. Basta, napintas ka. Ken, nasingpot ka pa'y, si Lina. Uray si kamot, ligaya. Nagpipintas dagiti babbalasa nga naggapoy di ayan ni Uncle Alipio Wan nga rod insan. Naimbag pa ni Uncle Alipio. At dagayem na napipintas. Huwag nga rod. Dinto ta si ka.
Uray textmate, awan. Kasano matamadanak iti textmate. Kat manmanong aglodak iti cellphone ko. Ay, anyan ngagpaiso ti biyag aya. Ultimo panglod, agparigat pay. Di ka man nagsausaw dita. Agpada talang mit. Apay, andaya mo textmate mo. Ah, ay, awan, insan. Oo. Jak pagan ano dagita. Ti ko namkit di. Awan mo't lang ti pagload mo. Iso ka na yun na nakadiso ta cellphone mo. Kasta, Win mate. Ultimo igatang munto pa itingalngal mo. Magdawat ka pa kinitatang mo. Ah? Mister, Leo, umay kayo pag merienda. un uncle. Ala, hinta nagmerienda. Agayab ni uncle. Hinta ka ro din Tapno damagan tamot laeng no asino dagi imay ababalasang. Talaga ngayon pas nagkilaunay ti panagdalusyo Danda ni malipatan yun ti agmerienda. Nairawam kami ngaminan kini Leo asan nga agmerienda anggal. Kasano? Awa mo paggatang mi ti merienda mi. Kasta ngagpaiso uncle. Ha? Da kayo talaga adwa. Alakid din, agmerienda kayon. Nalpasan, dagiti kakadwayaw. Un uncle. Ay, un gayam uncle. Asino ka di dagiti imay itay ababalasang? Daligaya ken Selina. Trabahador yo kadi idamot laeng anggal. Saan? O may dagi sur-sur-sur iti merienda. Adala ko da prutas, at da pa ibadbado No kasta. Lako dadag ito, uncle. Wen. Di ko mabado, uncle. Bagay mo, Dixer. Awan samot ang brief mo. Ha? Uy, nagadumot Unangam, laylay samot aminan. Oy, orekas kasano. Ginulpik iditi may sa dusina. Ha? Aya? Da kayo talaga. Agsinutil kayo pa lang. Alakid din, agmerienda kayo. Maayatanak man kada Dexter kan Leo lakay. Hapay mait, bakit? Kasla naragsak da ka na yun Talaga akas de dagijay. Agkaubingan da ngamin agkasinsen. Isong agsinutil dalata. Ay, kasta ti mayat. Isu nga oray pa nagtrabaho da, agkatunusan da. Nabiit da analpas ti trabaho da. Ngampuli daw. Wen tayin suro idaan na yung bagdag iti dadakil da. Sapay la kuma, taadan tumabingay da. Tapno saan da sumadot ang makipagtrabaho dito. Kailiw kunti anak talakay. Oray sakbat abakit. Awanan tinaangaw. Ay, bareng numayat ti panaggardin da ijay. Tapno addaganas da nga imadayo. Mayat mat siguro. Tada di naudi pa nagranami ka ni Manong Alipyaw. Mayat ka no ti apit da kanayaw. Nasaya at ano kasta lakay. Uy, bakit? Isungawan pagdanagami ti anak ta. Saan inaabay-bayaan ni Uncle da nga Alipyaw? Anya nga taman ng tiila ko ta inton bigat. Wan nga rod si Lina. Kastoy ka dilat pa na kanayon. Day tala aglaklako ti aramiden ta. Anya ngay nga rod. Saan tayo matabak nang? No saan tamat nga aramiden ti kasta? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Kwa, mapanta ko mamanan ija ayan da Uncle Alipyo. Itaman pa'y si Lina. Wano, adda ti kayat mo asubyan ijay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandalayo kan Dexter iti ili damang alipyo, tapno makigarden. An-anusan mat daligaya kan silina nga agisursor iti lakoda. Gaputasan ida apalubusan dagiti dadakkel da, ama pan iti adayo. Mayatan mat ni nanamar na kadalayo kan Dexter. Gapu iti kinaragsakda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya nga taman ang tiila ko taing tunbig at ligaya. Wan nga rod si Lina. Ay, kastoy ta kadilatan. Day talaglaklako ti aramidon ta. Anya nga rod. Saan tayo mo't abak nang? No saan tamat nga aramidon ti kastoy? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Mapanta ko mamanan ijaayan da Uncle Alipio. Ni, itaman pa'y. Wano, adati kayat mo asublyan ijay. Anya kumangay ti sublyak ijay. Anya ti amok, no adda subya-subyam kadagiti trabahador na. Anya? Uy, awan Kayat ko lang iji apaglakwan. Gaputa gulpyan ni Uncle Alipio tilako ta. Ayun na. Day talang tama nagbabain kamot ngamin. Di kamot agsasa uno da duma. Day taman ng tibagam kanyak. Sana bale. Agbaliw akon. Agyaman ak. Mayat ti pa nagtubo dagiti mula ta, Dexter. Un, tanalaingak nga gaywan. Oho, anya analaing. Ti kunamkid de, kompleto ngamin iti pestisidyo. Sana kasla ijay lugar tayo, korang ti abuno. Anya nga rod ti mabalinta. Katawan mo't paggatang ta kadagiti masapsapol ti mula ta. Dayta nga road. Kat naimbag lakid di tasan kamot anatil-til kasla kadagiti mulam. Ay, jak mo titulok Kat no nagado ti mangkamkamat kanya kababay. Jak laida pagan gaputawan nga rod ti kwarta. Kasla nila ang matnana ining ti aggusto kan kay lugar tayo. Nya, no agibaga ka mo't itinagan, saan mo't ni nana ining? Ha? Itay pa'y adang denggak ti saritaan nyo. Ha? Umlekak man. Antimar na. Isumat lagayam akasla saan kayo ang mabambanog. Taragragsakan nyo ti agtrabaho. Pasensya kayo na, ante. Saan mi nga mong adda kayo gayam dita? Amangan pa'y gid no dan disturbo kayo. Saan, Barok? Kat numaray awak kada kayo. Iso asapay ko saan kayo asumadsadot dito? Wag! Awan pa'y matunay ti ubraan nyo dito'y garden ka, Leo, Dexter. Unangkel, nalpas mi aminan. No kaya't yaw, agawid kayo pa ije banaw, mabalin latamay. Angkyle, di yu pagdanagan ti busbusan yung agawid. Ikang kayaw. Mga mauberbali kami. Katawan ton ti mabati iti bingayan minto. At dalata, Barok. Negatibo man ang ti adda iti panunot mo, Dexter. Think positive ko na adda nga road. Ala, agawid kayo pa ita sigurado nga urain na kayaw dagiti dadakkel yaw. Angam ni siguraduan yaw nga agsubli kayaw. Unangkel, di kay madanagan. Nasisingpet kami akakaanakan yaw. Naimbag man ta pinagawid mo pa'y dalayo kan Dexter, lakay. Wen ta sigurado akailiw dagiti dadakkel dan. Wen nga rod, ibagak ko ay nga mga sa bali ti panagawat da. Saan matkitday? Sana kasday dagiti nga ubeng. Ang mamaw, makakatawa ka dakwada. Mabuting da mangawat iti awat ko akwarta. Taapay ngay. Amangan ka na no madawat danto amin na enjay mabingay danto. Talaga nagijay ababaro. Nga magustuak ti ugali da. Saan ka nagkamali anangayam kadakwada? Ay naimbag ta nagawid kayo, anak ko.
Una nang, awan pa'y ngamin ti aramidan mi, garden mi. Ang magsubli kami matla dagos. Uray basta nag-awid ka pa'y. Kailiw da ka nga minun. Kahit kumusta anak ka, at naka din nasirpat mo abalasang ijay. Si kamot lakay. Dahita adagusting kadamagan. Ay katuan ang bakit? Anyat amuta ngay no adanton manugang ta. Kwa tatang, adda. Aw, agpaisaw anak ka. Wen tatang. Ang jak pa'y laam mo, no anya tinagan na. Anya, Adda kayo gayam ligaya, silina babalasang. Wan tata, umay kami kumamanan aglako. Ay sayang, nagawid pa'y dagiti kaduan na trabahador kaw. Hangam sa nabalay, gumatangak itilako yo a merienda, tanay, awan ti meriendahan mi kininana yo amarna. Ay, isumot lagayam aman mano ti makita mi at trabahador yo dito garden, tata. Wain balasang kaw, hangam magsublidan to metlaeng. Kasta ka di tata? Aywan gayam, awan asawa dagiti dua ka anakak. Apag isaw, awan met asawa yo adwa. Ala, ni tata. Tila mapampanunot yo. Tata, dispensarin nyo, luputak ti saritaan tayo. Oh. Kaslang amin umayon ti tudo. Ay, sika talaga balasang ka. Talaga natal na ka babae. Muto yan, dagiti gat-gatangay, tapno makapan kayo umatay. Sika talaga si Lina. Kapanpanaw tapay laang kasla naliday kamutan. Medyo, Apay ka di. awan mat ngamin dagijay dua alalaki at trabahador na. Malidayan ka, gaputa awanda? Wan, Uy, sabalin sa dayta na, si Lina. sabalin sa manan ti adda di tapanunot mo. Malidayanak kunak Gaputa awan ng gulpi, itilako ta. Day talagayam. Ammom, si Lina, saan nga iti amin akan ito, kat maibus amin, dagiti lako ta. Uy, ganado ka ita, insan. Anya ko ma? Gapo ka di kiniligaya? Bueno, ni Silina. Tila'y bagbagamat. Ay, kasla kala babae alabid. Ay, aklonam kit din. Awan mo't dakis na. Apay, agayat ka di iti may sakadakwada. Kasano nga agayat? Katsan kami mat unay nga agamam mo. Katrog yan yung aminan ate agamam mo. Alakin din, agawitan. Nasakit ti sikat ko. Kaslakayat kong ti agid da. Ay sus, di mo itulok insan. Sapay awan para masahem. Para masahit ako nama. Winan niya. Leo, kanakan. Anya ka di dya imbaga ni Dexter kanyak. Anya ka di timbagan, angkal? Agayat ka kanu kini Selena. Ay, nainday di Dexter. Tila'y bagbagana. Awan mo ti dakes na no kas pangarigan. Awan ti imbagbagak akastakan kwa na, angkal. Isukit di ti agayat ka niligaya. Unay kayon barok. Awan tinasken na pagbutngan yaw no bilang agayat kayo kadakwada. Gamin, agpapada kayo mat a single. Anay ko! Apay binarsak na iti kamuti nga insan. Marmarwam kan. Apay nga imbagam ka ni Uncle Alip yung agayatak ka ni Silina. Nagkatawa ka pa'y laeng. Nane, apay nga sa buwag mo kanyak ti kapem. Numaminsan ngamin. San atila'y pulpulong mo? Agpada talang mat. Gaputa imbagam mat nga agayatak kiniligaya. Apay, tikunam ngamin aya kat agpaabakak. Saan? Gusto nga ro din Di ka nagungat. Gaputa suportado matlangkan ka ni Uncle Alipio. Selena, mabalin ka diti makipagayam kan ka?
awan mat makita kadakas na iti dayta, Leo. Sige Agyamanak, no maikariakan ka, kas may sa agayam. makita kat naanos ka. Iso nga awan mat ti makita kadakas na iti dayta. Uray si Silina, nasingpat ka. Iswa kayat ka apagayam. Anya nga kat datayo mat ti agkakadwa dito asityo. Iso arumbang laeng nga agsisinakit tayo. Napaot ti saritaan nyo ka ni Leo Selina. Uray da kayo mat ka ni Dexter. Alangan mo't nga agtaltal na aklang ijay. Di kaslak istatuan no kasta. Kasta nga min makiin ni istorya ka mo't. Saan kang agtal na lataditan? Katuan mat ligaya. Ay na, sapay ko mga rod. Taagtultuloy day ta kinasingadyo ka ni Leo. Nanang, rumarak manan Papanam kat malamutan anak ko. Mapan kami aglako iti balot. Kan adala sarakan mi agayam mi. Ay na, uray saanin anak ko. Ang mga numarabyan kayo. Delikado iti dalan. Nasapa pa'y laang mat, nanang. Kan may saan kami amaan ano. Awan mo ti delikado diti ayan tayo. Sa bagay batkit di Angam asino ka day ti mapanyo sarakan. Jay gayam mi, anaam-am mo mi ija ayan da Uncle Alipio, nanang. Ligaya. Agkadwa manen da Selina kan Leo ije kubo. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Saan ta nga mo, Dexter? Personal damot nga minan day ta. Ay nasayaat kumaano agin nayat da, tagbagay damait. Uwan nga rod tata. Ket da kayo mo't kumaadwa Dexter, ligaya. Ala, ni tata. Dipindi day ta kiniligaya no kayat nakangkail. Anya? Puwera ang baro, balasang kao. Awan ti dakes na, nuagin nayat kayo kunak manen. Gaputag papada kayo, mat nga awan asawa yaw. Selina, pasensya kan no dito iti pangibagak iti daytoy. Anya nga min dayta, Leo. Kinapudno na. Iti panagpao ti panagamam mo ta. Mariknak nga gayatakan ka. Ha? Uun Selina. Sapay ko tadi mo panunutan nga angaw ko lang daytoy. Gaputa talagang ay ayatan ka. Ikan na kumapay itinaan anay apanawan. Tapanunutak anaimbag day ta abanag, Leo. O sige, di ka dagdagan na mangedeng. Makaurayak, gaputan na pudno akan ka, Selina. Agyaman ako nay, Leo. Sipod nagsasarak kayo kadagiti gagayimbaw. Kasla di ka matagtagaray, Selina anak ko. Apay, agsan na ay kamutan anak ko. Kinapudno na. Nagdaton kanyak ti may sa kadagiti gagayam ko. Ay katingit-ingam anaimbag tirik nam anak ko. Diyak nga rod makapagdesisyon, nanang. No kasta, saan ka pa'y asiguradaw itirik nam kenkwana? Tingit-ingam pa'y anaimbag, sakbay amangedeng ka. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nanang. Kano siyak? Sanak ngagpili iti pakiasawaam. Basta lakit di ay ayatan niyo ti tunggal maysa. Kan, jay saan kaalumdaang iti sidong na. Agyaman ako, nay, nanang. Oh, insan. Kasla di ka makaid na. Kasla na dagsan unay ti parikot mo. Apay, makaas-asawa ka insan, ha? Nadlaw ko may sa bali ti Jermo, Leo, Barok. Apay, ada ka di parikot mo. Puwera nga, insan. Ibaga maanuan niya ti parikot mo tapno amumi kini angkail. Di ka agbabain. Awan daytoy, Dexter, Uncle. Pampanunutak lang, noan niya nga ti mauray ko ni Selina. No negatibo nga ta, wano positibo. Day talaga yam.
No kasta, nagdaton kan kuana kanakan. Wan, Uncle. Ala, sapay lako mataklunen na ti panagayat mo. Kahit si kamot nga Dexter Barok, armamon niligaya. Naguray pa imot angkal. Narigat mo't gayam ti agaraw. Tanay, santo pa'y makaid na ninsan Leo. Talaga kasta Barok. Nang runa, nob na pudno ka iti babae nga armaw. Imayak dito'y balayo si Lina. Tapno formal adamagak, noan niya ti pangadang mo. Leo, Si Lina, nakaikadang ka din? talaga ka di nga ay ayatan nak, Leo? Wan si Lina. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ha? Anya ti kayat asawon ti panagsinaay mo. Dinak ka di kayat. Aklunan nga ta ni Selena ti panagayat ni Leo. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marayaw ni Nana Marna, gapu iti kinaragsak da Leo kan Dexter. Agtultuloy ma ti panaglaklako da Selena kan Ligaya, agingga ang nagbalinda anasingad iti tunggal maysa kada Leo kan Dexter. Nakarik na nga rod iti panagayat ni Leo kan ni Selena, kat nagdaton iti balasang. Iti may sa Arabi, sinarungkaran ni Leo ni Selena, iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas anapauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imayak dito'y balayo Selena. Tapno formal adamagak, noan niya ti pangadang mo. Leo, Selena, nakaikadang ka ka din? Leo, talaga ka di nga ay ayatan nak? Wan, Selena. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ha? Anya ti kayat asawan ti panagsanaay mo, Selena. Dinak ka di kayat? Kwa, Leo, aklo na kon ti panagayat mo. Ha? Agpaiso, Selena? Wan, gaputa sipod pa nakakitakan ka. Sabali tinariknakkan ka. Kat iditingitingak anaimbag, agayatak matkan ka. Nanang, inaklon kon ti panagayat ni Leo. Kat awan ba't tidakas na anak ko? Di kaano nga iti plano yo apa nagkasar. Ni nanang mat. Agam-amu kami pa'y anaimbag Wan ka day anak ko. Nasaya at ba't no adan kaayan ayat mo tapno sa anak amadanagan. Apay ngamin amadanagan kayo. Amangan ko nak numabakitan ka abalasang anak ko. Ni nanang mat. Day tapay lang ti pagdanagan nyo. Ay una anak ko. Gaputan na rigat ti agmay-maysa. Uy, mayat tiisam mo Selena. Kat naragsakak nga rod. Inspirado? Kunanta na kasta, ligaya. O di nasaya at no kasta. Apay, inaklon mo ka din? Inaklon konti. Di panagayat na Panagayat ni Asino, ligaya. Ni Leo Tamok mo tadi mo kayat ni Mang Julian, talo makayan day jay.
Wen, ligaya. Ha? Agayan ayat kamin kan ni Leo. Ayun na, makapakilig ka ba't si Lina? Sungbatam matan ni Dexter. Kasano asong bata, kat saan mat nga agar-aram? Ha? Ang agayat ka kan kwa na? Ay, saan man na siya ti pagdamdamagam si Lina? Tiket di maipapankada kayo kan ni Leo, ti pagsaritaan ta? Ay na, uray adda ni Selena iti biyagyaw. Aglinong kayo mat di unay sobrang tigagat yumat. Ay na, insan. Mabasa nga ro dahi ito abuno. Nakarkaron to dagsan na. Sa bagay. Umapal ka niya. Awan nga ti agayat kan kakait. Ha? Uy, saan mo ta? Sakit lang ti ulo na ita. Kasano kumasakit ti ulo? Inspirasyon ko na ma. Sa bagay. Mala, barang tumuredak tumat nga agaram. Saan mo tin anagaw-awid ti anak ta, lakay? Wen nga raw. Amang ano madam at apit da. Ay, wan siguro Bareng tumamadamuten iti mayat a presyaw. Tapno adagong gunada nga imadayaw. Wan nga ron. Daita ti kanayon ko nga ikarkararag. Kastamot ti karadkad tayaw. Un bakit? Sapay ko mata na salun at tayo akanayaw tapno awan parikaw. Wan nga ron, lakay. Kat sapay la kumaa taagawid da iti mabiit. Kailiw ko una yun ti anak ta. Adan to siguro, bakit? Di ka madanagan. Mayat ado tinaapit tayo iti mula tayaw. Un nga ro, Dangkal. Sapay ko tamayat mo ti presyo. Mala, pilyan nyo na imbag. Ilasin yaw dagiti first class kan second class. Angam, magatang nga ta dagiti second class. Wen, dayta ti pagsayaatan na no nangina ti presyo. Tauray dagiti second class when no third class kat gatangin da. Ay, kastagaya manggay. Wen, baraw. Ay na, Uncle. Saan ngamin nga mo ni Dexter? Gaputa ka na yun, edi amabangkrap ti gardin na. Kastaya. Mala, pilyan tayaw dagiti naapit tayaw. Tagrubwat tayo inton madamdama. Intay ilakaw ni Jay Bagsakan. Sumurutak nga takada kayo, insan? Katuan na insan. Agsarak kami mat ka ni Selena. Ay kat inton bigatin Ang mamangano ag sakit tinakam na. Ay na, maawatan na dayta. Basta ibagam. Minsan. Ay na, dayta ti may sarasaw no apay ajak kaya ti agaram. Masapol nga ipakada ti amin na papanan. Ala. Sumurot akon. Awanan ti adwa sao. Kasta insan. Awan ano di ka sumurot. Amang ano saan nga ibagan ni Uncle Tipod no apreso tinatag. Anya? Nay, apayan anak ka, aglibi-libi ka mo dita. Ni Leo nanang. Kunana nga umay dito balay ita. Ang awan mo. Ay na, anak ko. Amangan mo't no adda makagapo, no apay asaan nga imay. Ay, di ka kasta-kasta, anak ko. Kasaritan pa'y nga umuna. Kat damagam no apay adi na kasi narungkaran ita. Wen, nanang. Imay ka pa'y laang. Pasensyakan Selena. Kalaat ngamin nga adda na panan mi. Amangan mo't da sa bali anapan mo sinarungkaran. Asino kumangay? Si kala ang ti babae iti biyak ko. Isu adi ka agpampanunot itinuan niya laditan. Kami pa'y aglako kan niligaya. Panawan ka pa'y dito balay. Agsarsarita kayo akan ni nanang. Ha? Ay, saan kumaa? Taglalangan tayo kumaamangan. Saanan? Mapanaklatan aglako. Pang-asim kumamata si Lina. Saan kumamata kasta? Jack inggagara ti amin. Kan maysa, agawid ak pa ijay banaw. Makalawas ko siguro ijay. Sige, panawan kan, Leo. Uncle, agpakada kami kumapay.
Agawit kami kumapa ije banaw. Ay katuan na. Ingkay pa'y umiliw kadag itinagannak yaw. Un, Uncle. Medyo nawadwad mo itinabingay yaw. Isong agbakasyon kayo pa ijay. Ang magsubli kayong tumanin at agmula tayaw. Wananggal. Magagaran ni Insan Leo nga agawid. Tamapan na ibaga kadag itidadakkel na ang agkalaysadan kinisilina. Ha? Kastaya. Adan plano yung agkasar kanakan. Ay, awan, Uncle. Diyak amuman ka na, Dexter. Chismoso launay. Nay, Insan, di ka matagtaga rin. Awan, insan. Agawid talang arudan. Ngam awan pa'y gaganay gayam. Awan day toy. When no? At dasan nyo ang nagkinawatan kinisilina. At ang arod, di nak maawatan. Anya? Ay, talaga kasta, Insan. Saan nga iti amin na kanito kat naragsak ti ayan-ayat? Addang adda ti saan apagkinawatan. Ang rumbang lang nga pagsaritaan nyo anay imbagday ta. Un, insan. Agsarita kami to, ito nagsublita. Kanayon nga awan gaganay gayam, Asilina. Apay aya? Kasla na dagsan na kanayon ti barukong ko. Ni, apay ngamin. Ibagam tapno amok. Nadagsan ti riknak, ligaya. Gaputa nagawid ni Leo ijay lugar da. Kat saan kami ang nagsarsarita. Ay na, pinabayag yung ngamin, ti di yung nagkinaawatan, idi. Wen nga rod, ligaya. Nagmaditirik na no kastoy. Kastay ko na dan, adda nga adda ti saan apagkikinaawatan. Ngam saan aday tako matipakadadaulan ti relasyon nyo adwa. Wen ligaya. Kat agyaman na. Gaputadda ka akanayon adumdumngag kadagiti ibagbagak aparikot ko. Wan ta saan talaang nga aggayam si Lina. Arig na agkabsatan. Nanang, tatang, awatan yu day to agatad. Ay na, uray saanin, anak ko. Awatan yu kit din, nanang. Isupay abus-buson nyo, ito nagsubliak edi ayanda ang Alipio. Agurnong kakidi, anak ko. Abangan no kilad nga ibaga dagiti dadakkel ti kaayan ayat no kagkasar kayaw. Awan pa iti plano mi day ta, tatang. Kumusta nga ti relasyon yaw? Mayat latamot, tatang. Ay nasaya at ano kasta. Aywanan nyo nga raw ti relasyon yaw tapno at namasakbayan yaw. Wan, tatang. Wen, anak ko. Tapno agkasar kayon. Kat maaddaan kami mutin iti apo ko. Ligaya, kailiw ko ni Leo. Nabayag nga rodan, kat di da pa'y nagsubsubli. Apay nga ta? Ipapas da siguro at agbakasyon. Tan umay damanin dito Garden akanayon ti ayanda. Sa bagay mo't ket di Ay, agbabawi ak. No kumata kinasaritak sakbay anagawid ijay lugar da. Saan ko maakastoy tinapasamak? Anya ngay, talaga akasta si Lina. At dalatamot pagkamalyan ti tunggal may sa kada tayo. Ngamday takat pagadalan tayo kuma, tapno saanan ang maulit pa'y. Wen nga rod, ligaya. Sana bali, urunusan mi daytoy asaan mi anagkin na awatan. Naglinis ka di mo't laeng iti silid da Dexter ken Leo, bakit? Wan lakay. Kasla ita dyan baga da apan nagsublida. Wain, tapno agmula damanain. Ay wan lakay. Nagagat at talaga dagijay. Iso dati kaduan itinabingay. Wain, bakit? Naruamdang aminan iti panagmula. Gaputa sipod ubing da. Insuro ida dagiti naganak da. Wan nga rod Saan akastay na o di nagabang ditoy. Pinanawan dakit din tay kaimulmula da. Wain, bakit? Iso asaan ka nagkamalay anangayab kadakwada.
Tatang, agsubli kami ni Jen lugar dang kalalipyo. Ay, una anak ko. Ket agan anos kayo ijay Tanay, mayat mo't tibingay yaw. Tatang, naanos na ang kalalipyo. Iso aganado kami mo't nga agtrabaho. Ken adda inspirasyon mo. Tatang, naayon nanday ta, Ala, aywanan niyo ti relasyon niyo kunakmanan. Saganaan niyo ti masakbayan niyo. Husto amin dagiti imbaga ni tatang mo anak ko. Kat day tatilaglagi pam ije papanan nyo. Agsin nakit kayo kini Dexter ichay. Tada kayo matag kadkadwa. Nang, tatang. Ala, mapanak nga rudan. Ala anak ko, aywanan na ka ni Apo Diyos. Agyaman na, gaputan nagsubli ka matlaang layo. Silina, kailiw ka una yan. Kailiw ka matan layo. Silina, sapay ko ma. Tanapunasan ti saksakitan tinakam mo kanyak. Layo. Kat pakawanan na ko ma iti impakitakkan ka iti kalabas. Di ka madanagan. Maawatan ka. Gaputaan mo, nagsakit la ang tinakam mo kanyak. Agyaman ako unay layo. Laglagi pong akanayon. Ay ayatan ka iti kasta unay. Kasta akmat silina. Ay ayatan ka mat unay-unay. Talaga super. Ay punda ito'y bakit? Ay, nga ron lakay. Nagpigsa kituto. Nagpigsa pa ti angin na. Ay natataal siguro dagitin mula tayo. Bayam dagita mula. Dikit di karadkad tayo ti panunutan tayo. Sa bagay Anya day jay. Nakapigpigsa. Huwag nga ron bakit? Kaslada nargaay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas at dati saan ang nagkinaawatan dalayo kan silina ngam binagbagaan ida dagiti dua asaan ko mga iso ti pagkadadaalan ti relasyon da gaputa at dalatta ti saan apag kinaawatan iti may sa relasyon. Dimteng nga rod ti panawon ti panagbabagyo kabayatan ti panagsarsarita datata alipyo kun nanamarna nakangedda iti nakakigtutan da. Papagayam denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Talaga super typhoon da ito'y bakit? Nga ron lakay. Napigsa kitudo. Sakit napigsa pa ti angin. Ay, huwag nga ron. Ay, saus, natataal siguro dagitin mula tayo. Ay, bayampay dagita mula. Tikit di karadkad tayo ti panunutan tayo. Sa bagay matkit di, Ay, anya day jay. Nakapigpigsa. huwag nga ron. Kaslada nargaay. Mabitlaang tayo nakitaan. Ay, saan? Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Tanawam lahang di tatawa. Sige. Nargaay ti akin nga to abantay. Kat nagaburan ti si Bubukal agarden. Anya! Ay nakabutbutag mat da ito'y abagyo. Nakapigpigsa. Nga ron nanang. Nakabutbutan ti kastoy. Ay imbag tanalagda to'y balay ta anak ko. Tano saan? Ay, ang mga noin tayaban tinapigsa nga angin ti bubong na. Nga ron nanang. Ay
Sapay ko mata natalgad mat dalayo, ije kampuda. Natalgid matkit de, jay balay dakab sa talipyo. Sa bagay matkit di nanang. Ala, agreedam ka anak ko. Nasken nga alerto ta ita. Gaputa saan nga ambo, ti posible ang mapasama. Awaanin insan. Nagaburan ti si bubukal agar gardinan ta. Wan nga rod insan. Kasano pa'y da ito ingay. Sa dinon taon ti pakitaggadan ta. Wan nga rod. Kan maysa. Masyanak ka ni Uncle Alipio. Dakla po kaw na daytoy. Wan nga rod. Sapay ado ti trabahador na. Kat dito'y tinamnamaan da pangalan iti para iti masapsapol da iti inal daw. Ay, anyan ti kastoy. Naminsan lang amayat ti bingay. Sa ita, kastoy tinapasamak. Ay, nalabas da ito yun apan nakabangkrap. Sa nabalay, tinapatag. Saan tayo ano? Ladingitek babarawk. Hanggang anusan yaw ti agsapol iti sabali apang gedan yaw. Awan metten ti pagtrabahuan nyo ditaw. Un nga rod, Uncle. Awan ti maaramidan tayo, Tanagaburan kat nga rod dagiti mula tayo. Nadagsan ti barukong ko. Kapo iti kastoy napasamak, Uncle Alipio. Wen sayang ti bannog kan gastaws. Hanggang sa nabalay, tinapatag, natalgid tayo amin. Sa bagay matkit di Uncle. Kasta talaga. Ado dagiti dumteng adidigra. Ado dagiti saan tayo mapakpakadaan. Ang nasken anatib ker tayo latta. Un, Uncle. Ket numapan yu biru ken tigasat yu iti sabali a lugar. Umay daktulat tapas pasyaren Wan Uncle, di kay matanagan. Alang arod, aggaggagat kayo latta para iti masakbayan yaw. Agpakadaak, Silina. Leo, Narigat nga ramidan, ngam kasapulan. Amumat tinapasamak iti gardin mi. Awanan ti trabahon mi dito Isuanas kan nga agsakripisyo ak. Pumanawak. Tapno mapan manggad iti sabali a lugar. ngam kasanon ti ayan-ayat ta, Leo. Kasanon no agin nadayuta. Uray agin na dayuta. Sikalat ti ayayatag, Silina. Katsapay kumatakas takamat. Ikarik day takan ka, Leo. Kat sapay ko tadi nakisuksukat iti papanam. Ikarik day ta, Silina. Sa nabalay. Ag-text, kan umawag aktukan ka. Namnamaak day ta, Leo. Ang depende man day ta, Silina. Ang mga numakadanon kami iti awan signal na. Isu ati panaguray mo kanyak, tinamnamaag. Ikarik day ta, Leo. Ay na, madanagan aklakay. Kasanumot nga tanti anak ta ijay ayan na. Agkalma ka kumalang, bakit? Natalgad damat siguro ijay. Ay, awan tumo nga min cellphone ta. Awagan ta kumaida. Kasano nga cellphone ta kat saan tamot nga mga usarag. Ay, dayta nga rod. Ay, nasa paila kumata natalgad da. Takas taunay ti kinapig sa tinaglabas a bagyaw. Di ka madanagan, bakit? Apaman na masimpa na iti nadadala kalsada. Mapanak ijay ayanda ta kita. Ngam lakay. Di ka madanagan, bakit? Kabaalak tiyag biyahe nga oray lakay akaw. Maalaman nga rod tan Diyak makaid na amang pampanunot kadakwada ijay ayanda. Nadagsan tirik nak apumanaw dito, insan. Wan nga rod, insan. Ngaman yang nga rod nga Awan ti maaramidan ta. Di nakarkarokan ka. Amok ang nadagsan unay tirik nam. Gaputa agin na dayo kayo kay ni Selina. Wan nga rod, insan. Angam sa nabalay. Tada kayon tulat tamot ti agayan ayat. Wan Naskan nga agsakripisyo kami para mutlaan kada kami. Kasta talaga. Tanusan kayo nga aganaos. Awan Di yung masaganaan ti masakbayan yaw. Wan nga rod, insan. Maawatan mo't kidi ni Selina.
Kat day tati pagyamyamanak launay. Gapu ta maawatan nak. Nakalidliday ka manon, Selina. Ligaya. Nini, agsangit ka mo dun. Ligaya. Itanti panagawid na iyo. Ay, isumot lagayam asaan ang mailadawan day tarupam. Agan anos ka di, Selina. Anyarod ngay, kat nagaburan mo't nga rod ti garden da. Wan nga rod, Ligaya. Kaasimot dagiti trabahador. Sa dino pa yan ti pagtrabahuan da. Ay, wan nga rod Nagpigsan tumot nga min di kalkalpas a bagyo. Wan nga rod. Ang talaga akasta. Saan tayo ang mapakpakadaan ti isasangbay ti didigra? Ay agyaman na ta si kakaradkad kayo asimbang po't anak ko. Un nga rod nanang. Ay na, pag-iyamanan ti apo, tasan kami ano. Ket, agyaman akmat. Gaputawan ti dakas ana pasamak kada kayo. Saan kami amaan ano dito'y anak ko ta natalged ti balay tayo kan ti lokasyon na. Un nga rod tatang. Ngamda kami. Nagaburan amin ang garden ni Uncle Alipio. Anya? Una nang, tatang. Iso akapilitan nga agawid kami na. Ngamin, awan mo tan pagtrabahuan midjay. Ay una yun. Nagkas ang matan ay tanapasamak. Wan nga raw. Jaklaim pagaro bakas tagayam ti mapasamak. Kaasi nga rod dagiti padami at trabahador ijay, nanang, tatang. Wan nga agpaisaw. Agam ala. Tinapatag kat ti siguridad yu amin ijay. Agyaman tayo latay tinamarswa. Gaputas saan tayo, anaan ano. Makapaikaw lakay. Kasla nagbaliw ti atmosfera diti balay. Sipod awanen dagiti trabahador ta. Wen kasanaw, nairuam ta nga adu akanayon dagiti masalaw ta at tao iti inaldaw. Ay, wan nga rod. Sayang ti garden tayo, anagaburan. Sa nabalay, mang panunot tayo ti sabali a pagkwartaan. Wan lakay. Daleyo kan Dexter, kumusta damot ngatan? Nasayat na siguro. Nagagit dagi jay. Patcheck nga da mabirukan da trabaho da. Sa bagay mo't di Daleyo kan Selina, kumusta damot ngatan? Hawen nga raud. San mo't nga minan nga imay ni Selina dito'y balay, tadamagak kuma. Sapay kumata agin nuray da. Tapno ituloy da, tinarugyan da, nga ayan-ayat da. Makapaikaw at tagla ko, nanang. Apay anak ko. Awan mo't una yung tigumatang. Talaga akasta anak ko. Saan nga iti amin nga oras ket ado ti gumatang. Dakkel ti epekto ti kaawan dagiti trabahador ni Tata Alipio. Ngamin, isuda sigot ti manggulgulpi iti lako. Ay, wud nga agpaisuan niya. Wananang, anyangay nga rod. Anos lata awan mo ti maaramidan. Ay, anyan ti kastoy. Awan pa'y mo't apulos ti signal dito nakadandanunan ta. Hawen nga rod insan. Ket, kumusta kayo gayam kini Selina? Diyan nga rod amo insan. Nabayag mo't tan nga awan komunikasyon may. Sipod nakadanon ta dito eh. Anya nga tanong mapan mo sa rongkaran iti lugar da? Ay, kasano amapang ko sa rongkaran. Kat awan mo't apulos tik makukwartak. Daita ti parekot insan. Kasano mo't ngamin? Awan mo't ti mabingbingay ta ita. Talaga akas ta, timinas insan. Naskan nga aguray ta. Hawen nga rod. Makapaapal na giti daduma. No agdengeg ta iti istorya, mayat ti bingay da. Talaga akas ta, insan. Anos laeng ako nada. Nalipatan nagsiguron ni Leo, Ligaya. Di ka agsaw iti kasta, Selina. Urayam ka dilat ta.
Manon abulan ti panagururay ko. Ngam awan mo't latta. Saan ang nagpakpakita kanya? Kasano no makumikom? Kasladyak mamati iti dayta, ligaya. Imposible mat Posible, Selena. Kan kasano na awan signal ijayan na. Sa bagay. Umay naktumot siguro sa rongkaran. Anyan di kastayang agpaiso. Awanan. Saan kami siguro nga agkita pa'y, ligaya? No kasta, mapukpukawan kan itinamnama. Kasla-kastan. Amangan ngamin no agur-urayak iti awan. Ay na, pagpanunutan pa'y daytaan na imbag, sakbay nga ibagam dayta, si Lina. Nalpasan ti pinaramid ko apoltray tabakait. Sapay ko mata successful dayta, lakay. Ay kat, agpanunot ka ngamin iti positibo bakay. Sa bagay Awan pa'y matipla ng asaan ang nagbalig Amom ngamin bakit? Posible amin na banag, basta nagagat ti tao. Wan ba't kit di lakay? Wen bakit? Sayang dalayo kan Dexter. Isuda ko mamanen ti ayaban ta katulungan ta ditoy. Kanayon da naragsak dagi tsaya kadkadwa. Wen nga raud, napandagayam na kiminas. Bareng adamot mabingay da. Tapno adamot kong gunada amangan anos iti rigat ti makiminas. Nay, da kayo matgayam, babalasang ko ida. Wen, tata. Umay kami kumamanan aglako, tata. Ay kitwan Tapno uray saanin gagluto ni nanayo amar na iti merienda dagiti agpakan iti manok. Wen nga rod, tata. Nalpas gaya man ti poltreyo. Wen, padasik man numayat. Dalayo ken Dexter ko mga roti ayabak nga agbantay hanggang napandagayam na kiminas. Ha? Napanda na kiminas, tata. No kasta, awan da ije lugar da. Awan da Apay, saan mo nga mau? Saan, tata? Nabayagan nga awan ti da magmi iti tunggal maysa. Kita man si Lina. Napanggayam ng gan ni Leo iti sabali a lugar. Ken nagbiro kiti sabali a babae. Kunam ligaya. Anya? Kat isumat. Ay na, di ka kumagsao iti kasta si Lina. Saan tapay nga amuno pudno dayta nga atap mo? Awanan, ligaya. Nalipatan na kunday dya alayo. Anya? No kasta, mapukpukawan kan itinamnama nga agsublipay ni Leo para ken ka? Talaga kasta, ligaya. Iso apanawon mat siguron. Tapno agsapulak matan iti mangayat kanyak. Ha? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuluhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimtang tinapig sa abagyo, kat nagaburan amin ahardin datata alipyo. Nagpakada nga rudalayo kan Dexter, kat napanda na kiminas, iti adayo alugar. Napukawan mat itinamnama ni Silina, nga agkita dapay kan ni Leo. Isuan na kunana, apanawon mat siguron, nga agsapol iti lalaki, ang mangayat kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas, anapuluhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Kita man si Lina.
Napanggayam ng gad ni Leo iti sabali a lugar. Ken nagbirok iti sabali a babae. Kunam ligaya. Anya? Kat isumat. Ay na, di ka kumagsao iti kasta. Saan tapay mat nga amuno pudno day ta nga atap mo? Awanan, ligaya. Nalipatan na kunday dya alayo. No kasta, mapukpukawan kan itinamnama nga agsublipay ni Leo para ken ka? Kasta nga talaga. Iso apanawon mat siguron. Tapno agsapulak matan iti mangayat kanyak. Anya ka din day ta nga ibagbagam si Lina? Seryoso ligaya. Nabayagan ang nagururayak. Ngam awan lata tinauray ko. Iso ako nak itibagik. Asa pulak matan ti ayat at talaga apara kanyak. Tapno sa anak amayaw awan. Anya? Nang namnamak nga agsubli ni Leo. Ngam aging gaita. Awan lata. Iso arugya kon timang lipat kan kwa na. Tapno saan nga adda ang masakitanak. Awanan, insan. Nalipatan nak siguro ni Silina. Di ka mapukawan iti namnama, insan. Umadanin ti panagsarak yung manan. Di ka kadiagliday. Insan, Nita, tinarkaro nakit din. kasanumat ngamin. Kaslawanan namnama ang makabingay kita. Si kaiditi ka nayon amang ibaga kanya kanas ka na positibo ka nayon ti panunutin. Iso akas tamot ati ibagak itaken ka. Sa bagay, husto ka, insan. Sapay ko mga rod. Taurayin nak ni Silina. Nagpipintas na iti lakong abado, Selina. Wala. Tapno magatang adagos. Un nga rod. Kasla kanayon ang may bustilakom. Wen, ngam nasken nga aganos kami laeng. Tanusan kami nga aganos? Awanan Iso ang masapol nga anusan mi nga isursor dagiti lako mi. Talaga nga anos ti kasapulan tapno da pagbiyagan. Tano agsadot-sadot ta, ay awan Husto ti kinunam, Mark. Iso adakkel ti pagyamana kanyang gal alipyo. Tasyak ti inala na amangaywan iti manok na. Wen naanos pa'y ni Uncle Alipio. Nalawa idi ti ipatpatrabaho na agarden na. Ngam idi may tinapig sa abagyo. Isumat ti pan nakadadaal ti garden na. Un nga rod. Imbaglakit din tada binangon na apultri na. Wen nga rod, Mark. Nasukatan tinapukaw agarden na. Adanamnamang agkita kayo pa'y kanila yung Selina. Pag ko naamat ligaya. Anyat amutangay. No ayaban ni Tata Alipio nga umay mga yuwan iti poultry na. Apa yun, Selina? Bay amon day dya aleyo. Makaamumatan iti biyag na. Tamakaamu akmatan iti biyag ko. Anya? Anak ko, kumusta kayo ngayon kani Leo? Kinapudno na, nanang. Nadagsan tiriknak iti daytoy nga ikadang ko. Anya? Saan ko mat siguro apakabasulan? Nabayagan ang nagururayak iti panagsubli ni Leo. Ngam awan na uray ko. Iso asong batak matan ti idat-daton ni Mark a panagayat. Anya? Wenanang. Agam, anak ko, sigurado ka kade nga ay ayatom ni Mark? Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Ay nariigat ti basta ag desisyon latan anak ko. Tingi-tingam pa'y anaimbag, no talaga nga ay ayatom ni Mark. Wenanang. Insan, mayat tibingay tayo dito'y Minas. Win nga rod, insan. Kung naktumat ka. Un nga rod, insan. Naimbaglangan tainan anusan ta. Tanusaan. Awan ko makwarta ta. Kat, anya ti plano mita. Agawid ta pa ije banaw, insan. Mapan ko man bayadan je ilaklako da atalon. Uy, mayat day ta plano ma.
Wen insan. Kan pasimpak ti balay me. Kan gumatangak itilugan ko. Talaga mo ta. Katuna insan. Taaramatan taman amapan ijay lugar da silina. Ay katwa na. Mayat da kita planom. Kahit sikangay mo't insan. Pangaramatam ngay mo't itinabingay mo. Patarimaan ko matlang ti balay may. Kan gumatang ka iti baka kan kalding. Isupay apaaduan ni tatang ka. Kat ti daduma, aramatan ti kapsat ko nga agad-adal. Tamakita kat desidido iti panagadal na. Ay katuna insan. Alang rod, intag pakada kadagiti kakadwata. Taagawid tapay lang ijay lugar tayo. Sigurado ka, Selina? Paikalay sa ka ni Mark? Wan, ligaya. Ay sus, kalaat man day tapangadang mo. Sigurado ako iti daytoy apangedeng ko. Ngam Selina, amang ano agbabawi kanto iti udi na. Amang ano nagdesisyon ka laeng, gapo iti sakit tinakam mo, gapo iti napasamak iti relasyon nyo kan ni Leo. Tsaka mo, ligaya. Ang, basta, makikalay sa akin ni Mark. Anya? Sana bali. Masursurok tumatla siguro nga ayatan. Naa, amang ano anyan to ti ibunga day tanga aramidam, Selina. No anyaman ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Awan ti maaramidak. Sangwak tulaengan no anya ti bunga na. Tsaklaim pagaro pada kayo gayam kay ni Selina ti agkatuluyan, Mark Barok. Ure siya karutata. Kunaklakit din o dinak ayatan. Talaga kasta Barok. Saan nga isuda kinileyo aka anakak ti para iti tungkal maysa. Uwan tata. Na istorya ni Selina kanyak dayta. Ay, iso nga rod, aniligaya edi ti irtrito ken ka. Agam ni Selina matgayam tinamagpitik iti pusom. Sapay ko maa. Ta saan tong agsakit tinagam ni Leo kada kami? Saan mo't siguro, Barok? Gaputa talaga akasta ti gasa. Nagatang mo amin ang akayat mo, Leo, anak. Wan nga rod nanang. Nabayadan tayon jay talon. Kan nakagatang tayo itilugan tayo. Madamamot ten at tartarimaanan da tibalay tayo. Ba nagapagyamanan miken ka, taamom tinangaramatam iti kwartam. Bunga amin ti panagsakripisyok dayta tatang, nanang. Ti panagan-anos ko, gaputa kayat ko amaadaan mo't ko maitinaranyag amasakbayan. Uwan anak ka. Ang inka kumamit sa rongkaran ni Selina Ang mga nuor-orayan na ka. Dandani makatawanan na di kayo nagkitkita. Wan nga rod tatang. Dayta mo ti planok. Iso ngayon tun bigat matlaang. Mapan kami ka ni Dexter dya lugar da. Tasarong karan mi ida. Aging gayta. Kasladyak pala mamati nga asawa kan, Selina. Mamati ka nga minan, Kasanokot, kasla di na kamin pagan ano idi. Kasla nakasupsuplada ka pa'y. Anya asuplada. Kung naklaan ba't Kat no nakasingsingput ka. Iso nga rod na nagayatak adagos kan ka. Sapay ko ta saan kantong agbalbaliw. Ikarik dayta. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ala, rumwarta man kiti. Sursuran ta ti ili. Ta inton bigat. Agsublita manan iji tampak. Wen nga rod, Mark. Inton makasublita manin ijay. Ay, trabaho manan ti inton naranta. Iso nga ag-enjoy takit di nga agpasyan. Kunaklakit day no asino ti akin lugan iti kabarbaraw. Si kamot gayam Leo kaanakan. Wan uncle. At damot na bingay mi napan mi nakiminasan. Iso agim matangak mo ten ay tilugan ko. Ay katwan abaraw, mayat dayta. Wan uncle. Katuray da kayo. At damot gaya man poultry Wain. Da kayo nga ro tinapanunot mi iding agbantay. Ang mi dinapanak ijay lugar yaw. Imbaga ni tatang mawanapan kayo nakiminas. San abali uncle? At damot na alayo akatalakyo. Wain,
Adda ni Mark Barok. Mayat ano kasta, Uncle? Wen kahit sapay lakumata di ka makmakla at iti ibagak. Ha? Anya ka diday ta, Uncle? Ni Mark tinakaasawa kini Selena. Anya? No kasta? At ang arudon asawa ni Selena, Uncle? Wen Barok. Kalkal pas launa iti kasarda. Ada siguro dua alawas tinapalabas. Anya? Wen layo Barok. Saanin ang nakauray iti panagsublem. Gapo tadi ka nagpakpakita, nagsapulin iti sabale. Apay ngamin, Barok? Uncle, adayo tinapanak a lugar. Awan apulos ti signal ijay. Iswasaan ko ang makuntak. Sana ka magabiyahe. Kaputag tuloy matitrabaho mi. Nagsakripisyo akang kalalipyo. Inanano sa kami na rigat iti trabaho. Inipturak ti iliw ko. Gapulang iti ayat ko kankwana. Gapo iti ayat ko ang makaurnong para mutlang iti masakbayan mi kuma. Maawatan ka, Leo. Gapo tamayat ti planom para kada kayo. Angam talaga akasta. Sana na kayo tinaikari iti tunggal maysa. Nasakit ang kan... Ninamnamak nga orayan nak. Nang namnamak nga damas ubliak. Ngam napaayak lagayam. Agsublitan ni Jel lugar tayo insan. Awanan tirason, tapno agbayag tapay ditoy. Insan, Leo? Si kanti agmaneho insan, diyak kabalan. Insan? Ano sampay lang insan? Amangan nga minuma aksidente ta. No siya pay lang ti agmaneho. Ay na, Insan. Pagkalmam ka di tiriknam. Awan mo't lang ti maramidam. Gaputan alpasan ti amin. Wan insan. Ngam nasakit lang amin. Impag-arup ko. No anda masubiyag. Ngamawan mo't lagayam. Masya naklaunay kan ni Leo. Makitak anasaktan iti kastaunay. Ay, wen nga rod bakit? Kaslasaan nga iso jay Leo nga amamok. Tinaragsak kan na angaw. Talaga kasta bakit? No pampanunutin. Ada bidot dadwa. Tanabayag asaan na nagpakpakita ni Leo. Kaya saan mo't ang nakauray ni Selena. Ay, wan nga rod Ngam gapo nga rod iti pagbiyagan. Imadayo ni Leo. Kat gaputan na pukawan mat iti namnaman ni Selena. Nagsapulan iti sabali a lalaki. Ay, kasla nobela ti pakasarita anti ayan ayat da. Talaga kasta. Kahit sapay lang kuma, tanaragsak ni Selena iti sidong ni Mark. Kat makailiw-liwag kumamait ni Leo. Mabisin ka din, Insan. Isardang mo pa lang, numabisin ka insan. Alangan mo tasak lang timangan, Insan. Sige nga rod. Isardang mo, tamangan ta. Narigat mo ta, sapay adayo ti biyahe ta. Hawin nga rod. Ala, mangkita kay tinawaya pagparadaan. Nawayaman kiti dito ya. Di ba bahaya nakatakdar? Kasla ni Selena. Anya? Wan, Insan. Ni Selena nga agpaisaw. Sige insan. Kaya't ko ang makasarita ni Selena. Nagbayag matan ni Mark. Napananangatan. Selena? Leo, Uwan Selena. Kaya't ka ang makasarita. anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo ti paggibusan ti serya tayo ita alawas anapuluhan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagbayag mata ni Mark. Napananangatan. Silina. Leo, Uwan Silina. Kaya't ka makasarita. anya, Silina. Apay. Nakiasawa ka mo't gayaman. Leo, Agsawa ka kumasilina. Apay adi na kinuray. pudno. Nakiasawa akon. Gaputadi kan na uray. Nabayag ang nagururayak. Ngam nagpakita ka kadikanyak. Saan? Silina. Ingkarikmat kan kang agsubliak. Agsubliak para kan ka. Ngam sikatisaan anak ka uray. Di mo maawatan ti sitwasyon. Leo, Inananusak tirigat iti nakiminasak. Inibturak amin nga iliw ko kan ka. Ngam, awan ba't gayang mauray ko? Ubaw ti panagayat mo, Silina. Saan ka napuno? Leo, denggan na kumamat. Ngam sige, Silina. Ipaay ko ti wayawayam. Gaputawan mo't lang ti maramidak. Ngam ti maibagakan ka. Sapay ko mata naragsak ka. Iti sidong ti asawam. Ligaya, Apay Selena. nadagsan tirik na iti panagkita mi kan ni Leo. Diyak maawatan tirik na. Iti panagsarita mi. Nakarik na iti saam kan panagbabawi. Anya? Ado ti mapay iti panunot ko. Anyang at ano inuray ko. No kumangamin sa anak pa'y anak ki asawa. Matungpal nga ta ti karin karimi. Daytan di ibagbagak idikan ka, Silina. Ala, Hoston. Lipata mo ni Leo. Gaputa saan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Ligaya. Si aasawa kan, Silina. Iso asaan arumbang akasta ti ipakpakitam ka ni Mark. Gaputa no kasta ka akanayon. Mangitun dalaan day ta iti parikot yung nga agasawa. Awanan ti sirsilbi ti amin insan. Abay agastoy. Di mo papasan ti bagi, minsan. Uston ti pa naging inom mo. Bebe anak lang insan. Katnudyak malasatan tinalaos a panagbarbartak ko. Da kayo lang ti makam mo. Anya? Total. Awan mo't lang ti sirsilbi ti amin kanyak. Anya kumapay lang ti gapu nang agbiagak. Saan kumamot akasta at ibagbaga minsan? Basol ti bagyo da ito insan. Ano ko mga minsan na nagaburan tayo di gardin tayo idi. Santa ko mga imadayo. Wala, gusto na itan. Maturog takit din. Adala mo tirabi. Silina, bakit? Kasla naunag ti pampanunutam. Saan mat lakay? Apay kumangay. Kasla ngamin may-mayang ka. Saan mat Kas lang amin kurang titurog ko. Kasta?
Sikantumat ngamin. Umanistroya kay di rabi eh. Uray si kamat. Basol mo, ah. Basol ta adwa ah. Wanan. Ay, agyaman na. Di na nadlaw asabali ti pampanunuta. Agsubli kami inji pagminasan, nanang, tatang. Malaway na nakaw. Agan anad kayo ijay ah. Wan tatang. Kat pag nga si manak ko, saan aday taagbarbar tagter aramida mi jay. Wan nanang, di nakpakadanagan. Nasakit ti mapaay kan aya tanak ko. Ngam saan ko maaday ta ti mang dadaal kan ka. Gusto ni nanang mao anak. Pakawanom ni Selena, kat punasamon di tapusom. Agsapol kamutan iti sabali a babae. Gaputa saan ani Selena ti parakan ka. Wan, nanang. Maragsak anak. Gaputa makitkitak anaragsak kayo ni Mark, Selena. Wan ligaya. Gaputa na anos kan responsable nga asawa ni Mark. Dayta ti rumbang. Tanagkinari kayo, nga aginayat kayo itirigat man wano ginawa. Iso anas ka na takdaram dayta. Wan naamiris ko ahos to amin dagiti pamagbagayo kanya. Wen Selena, ibagami mo't ngamin ayan no saan mo apagsayaatan. Sika talaga. Kat sika, kaano ka matamaki asawa? Jakam mo. Anya? Amang ano, inton agsubli ni Leo. Ay katuan ligaya. Awan dakas na, no da kayo nga agpahiso ti agkatuluyan. At taman damaga, kinsan. Anya day tainsan. Kasla na dagkat kayo kay ni Rhea, iti tunggal may saa. Ha? Wan insan. Agayat kakadikan ko na. Aklo na kinsan. Ngam kasla mabuti nga agaram. Apay ko mga agbutan ka ngay. Alakit din. Ang mga nudinak kayat. Ay kat padasampay ngamin ah. Insan. Nasingpet ka, gwapo ka. Ken adan sa nikwam. Iso apat check, saan nakapaayain? Makitan to insan. Nanyati ko nam, sa kunti mga ibaga itiriknam ken kwa na. Ha? Hindi ka agararami da insan. Alangaro din armamaun. Ang mga nuunan nakati sa balay. Ay nalakay, madanagan na kinileo. Apay ka di ba kay? Amangan mo't no lumakay nga awan asawa na. Saan mat siguro? Iliw-liwag na kumangaminan ti saam amarikrik na gapo iti napalabas. Nabayag mo't day chayan. Patsag ang nakalipatan na jay. Iso na laang, di na pa siguro nasarakan ti na magpitik manan iti puso na. Sa bagay mo't kit di lakay. Barang inton agawil manan, at danton mayam-am mo na anubya na. Agmay-may saka mo't ita nagisursur iti lakaw. Wen tata, masadot ka no arumwar ni Selena. Nay, apay ngay. Sa bali ka no ngamin tirikna na tata. Mga nwagi nawain. Ay wen siguro tata. Kunanamot ngamin nakasla makabakbakwar. Ay, aginaw nga agpaisaon. Wen tata. Nasaya at med tapno addan anak da kini Mark. Rhea. Jak agsarsar nga agyamyaman. Gapo iti panangaklon mo iti panagayat ko. Gaputa ay ayatan ka mo't Leo. Anya ko matirason tapno parigatan ka pailaan. Noan niya ti kunam. Mapantag pa siya ije lugar mi. Tapno pagnunumuan tayo kuman, ti panagkalay sa ta. Leo, iti panagayan ayat ta. Awan tinlimad ko kan ka. Amumatan nga awanan dagiti dadakkel ko. Sa bagay, gusto ka. Ang awan ka ti mabalin tayo kasarita. Awan, Leo. Gaputa sipod na ulilaak. Awan matmayat ang mga yab kanyak. Isa nagpaspasara kak anapan lang gad ijay syudad. Talaga natibkar ti pakinakam mo, Rhea. Katsapay ko ma.
Taag talinad ti kinatibker mo, amang pasangbay iti amin ang panubok adumtang kadata. Wan Leo, kat duwatan to amang sarangat kadagiti amin a panubok. Agbalin to abalangat tati panarabay ni Apo Diyos kadata. Adda kayon iti husto nga edad. O di agkalay sa kayon, Rhea, Leo. Unanang, Uy, nanakaw. Awanan ti makalapod ka na kayaw iti panagkalay sayaw. Agyamanak nana, tata, takayat dak nga agbalin a manugang. Saan kami ngagpilpili, iti agbalin nga asawa ti anak may balasang kaw. Tinapatag, aginayat kayo adwa iti napudnaw. Wan, tata, ay ayatag ni Leo. Kat ikarikday ta iti sangwanan ti Diyos. Naimbag ket di tanapanunot yun ti agkalay sa. Tani, mapanon ti tawon nyo. ninanang at talaga. Day tala kanayon ti sang kaibagayo. Sa nabale, matungpalan ti kanayon yung nga ibaga. Nataer ti anak yu si Lina. Agyaman ha, ligaya. Karuprupam. Pudno siguro jay kunada, ano lalaki, ti inana ti karuprupa na. Kasta ka no talaga, ligaya? Katuan. Kasla mamati ak nga rod. Takitam ti anak mo. Kaingingas na ka. Husto tapno adda duplicate ko. Sa bagay mo't kit di Iso asi ka, makiasawa kamot ngaminan, ligaya. Madanon to dayta. Makasara kak tumutlaeng iti kagasat ko. Kablawan ka iti amin na baligi, minsan. Agyaman na kinsan. Pagyamanan tayo iti apo, dagiti baligi tayo. Un nga rod insan. Naimbaglangan tainan anusan ta iditirigat. Kung naktumat ngamin kan ka, insan, adda pagpatinggaan ti rigat. Un matkit di insan. Talaga akasta. At dalat ti dumtang apakaupayan. Ngam no agtalinaad kagaya manatibker. Agbaligi kanto. Aging gaita, kaslasanak paila amamati, akastoy gayam ti destinasyon tayo iti biyag. Sika, nalawan ti supsuplaya magarden. Talo pa yung tilugan mo. Kan nagpintas ti nagbalin nga asawa mo. Un nga rod insan. Kaslamot lagan ka Si kasigod a minero, nagbalinen a financer ti Minas. Day tamat siguro ati destinasyon ko iti biyag. Un insan, angam kita di mo liwayan a birokan ti destinasyon day tapusom. Agsubliak iti tambak. Inak man biruken ni ligaya. Nay. Agayat kamat gayam ka niligaya. Ngam, binaybayag mo pa'y laang mat. Kas itimbagam ide insan. Agpangadwa nga agaram. Angam no ita, naturida ka. Ala, agawaam nga rod. Tamang noon anda ka. Angam, di mo kadi kaya ti sumurot iti tambak. Yung kamot ipasyar ani bakat mo ijay. Ha? O sige, insan. Sumurot kami mat kanibakat ko. Tama pantayo man pasyaran da ang kalalipyo. Umay ka no daleyo inton bigat bakay. Ay kat nasaya at ano kastalakay. Kunak ano nalipatan na ditoy. Apay kumamalipatan da ditoy. Ket adumat tinagdalanan da idi ditoy. Kat apay akas tati isem mo. Awan. Sika talaga. Makaisemak lang mo't Ay, sa bagay. No malaglagip ko ti kinasotil da Leo kan Dexter. Makaisemakmat. Kablawan ka silina. At dagaya man anak yo. Leo, Kat, kumusta ka matan? nasaya at mat. Sika, kumusta kan? Apay adi mo kadwa ti asawam. At daday di unag. Agsarsarita da kan ni Auntie Marna.
Umay ka no dito inton madamdama. Takayan nakaamam-am mo. Kasta ka di? Wan Selina. Selina. Apa kasta ti panangkitam kanyak? Kwa? Ay na, Selina. Lipatan mo nung tinapalabas. Talaga kasta. Kat no adaman dagiti banag ang nakasakitam. Pakawanan na kuma. Agyaman na kadagita nga imbagam, Leo. Uwan, lipatan tayong tinapalabas. Sangwan tayo kit diti agdama kan masakbayan. Wan Selina. Adaman gayam ti asawa mi manukan. Ay abamon, tapno aglalangdang tayong amangan. O sige, mabiit lang, Leo. Sungbata kunti panagayat mo, Dexter. Pudno ka di tinangag ko, ligaya. Wan, apay, kayat mo ka din nga ibabawi? Ay, sana. Ti panangaklon mo, iti panagayat ko, ti sang kauray ko. Katagyaman hak, gapo tayo naklon nakmatlangan. I love you, ligaya. I love you too, Dexter. Congratulations! Ada kayo dita? Anta kayo Agdangdang kayo ti saritaan, ti akin saritaan Ha? Ay, saan nabalin, saan? Gaputa may kamilaan at makipagragragsak kada kayo. Wen, Dexter, ligaya. Ala, planuan nyo kit din ti panagkasaryo. Tapno adda pakisalhaan tayo. Anya? Leo, Dexter, ligaya, Selina, kablawan kayo. Uncle Alipio. Angkel, kablawan kayo, gapo itinapagteng yo itibiyag. Kitain nyo man amay na panagsakripisyo yo iday. Nananamin nyo mo't itaan ti sam-8 ti bunga da. Tata Alipio. No iday kat kanayon kayo ama bankrupt iti panagmulmulayaw. Saanan ita? Gapo ta may sa kayo na supplier iti Gardain kan pinansar iti Minas. Leo, Dexter. Uncle. Kahit da kayo mo't ligaya Selina, saan kayo at taga-sursur ita? Gapo tamayaten ti pwestoyo ita. Wen nga rod, Uncle Alipio. Saan mi aninamnama akas tuy gayam ti pagbanagan ti bihag mi? Dayta jay kunada atong galmay sa kadatayaw at da destinasyon ti biyag tayaw. Kadita, nasarakan yun dayta. Iso akablaawan kayo amin. Ditan papagayam, tinagibusan, teserya tayo italawas anapuluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rimbutazo, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.